Nyop tali ki post DSC is Khasel district. Kublai ipi ki subscribers but ngai kublai but bidang sumbaru ya baru kat ki bayu I ya kaneka video lat ne ki baklem pat subscribe ro kumju but ku ngasong ban karpat ya ki perlu ki bidang thumbai lat pisno ba kaneka video ko bang warra hak de channel ki long ki ba ajing to ipi pila ban subscribe kanang ba pinyo saya ki we pat ki video ki bangan upload hak kaneka channel namar hak kaneka channel ngan upload ya kino ki video ki ba long ki kan charging pentip ka bete ban kum ki khubor lai kam bat ki we bat tang kata lada pisngo ba kino ki video ki ba ngan upload ha kan channel lada kilong ki ba idan kam pila ban share sha ki ba yeng asam lane sha ki perlok berjor jong pi knong ba makiru kan yo lang ya ka jing tip na ka panta kino ki kan cha notification te manta klem da pan slam tengnya poino sha ka te ka panta. The Government of Meghalaya, Office of the Deputy Commissioner, District Selection Committee, is Khasel District Shillong. Katkum ka advertisement ka bagi lapan mi ka kandai terik panai disembar arjar fusan. Ngan pule ya kena notification. The District Selection Committee is Khasel District Shillong invite online application from only the permanent resident of East Khasel District Meghalaya, who are desirous to apply as per the term and condition in the advertisement for filling up the vacancies. Candidates should read the instruction carefully before making any entry or selecting option. Candidates should furnish the correct detail while filling up the application online form. Mandatory fields are marked with asterisk sign. Interest candidates are requested to visit the website http://iskhasel.gov.in. Candidate can apply the vacant post that is from 19 December 2025 to 19 January 2026. For candidates make payment through e-challan, the last date for making payment in the bank will be on the 22nd January 2026. After which the link will be disabled and no representation in this regard will be accepted. The katkum ka take advertisement ka District Selection Committee is Khasel District Shillong ka khot online application ya ki eligible candidate ban apply ya ki take post ki balai. But ka take District Selection Committee DSC ka khot apply karpang tang ya ki nong song ki badai napo ka is Khasel District. Ka jing sedang ban apply ya ketika post kan long nadu ka khat khandai terik banai Disembar arjar fusan bat kan kut haka khat khandai terik banai Januari arjar arpon reu. Te mata tong ne page ya kita ki post. Ka post re nomor panengkong kedai ka post pian. Ka number of post lai punya teli shipau teli na kamta jangki UR kategori arpon reu teli na kamta jangki khasi jaitia lane garu bat kawe na kamta jangki OST lane SC. Kajing siu nam ta ketika post kan long hak level 1 as per revised pay structure. Ka kerdan pule ban apply ketika post ki candidate kita ban lapas ya ka klasik sajrong. Ka post re nomor baar ketika post chokidar. Ka number of post kan long ar pun reu teli. Khandai teli na kapanta jongki UR kategori. Khan reu teli na kamta jongki khasi jantia lane garu. Kawe na kamta jongki OST lane SC. Kajing siu kan long HKP level 1. Ki candidate ki ba apply ketika post kita ban lapandap ya ka klasik sejrong. Ka post re nomor balai ketika post sweeper and cleaner. Ka number of post kan long khat sauteli. Sauteli na kapanta jongki UR kategori bat shiputeli na kapanta jongki khasi jantia lane garu. Kajing siu kan long HKP level 1. Ki candidate ki ba apply ketika post kita ban lapandap ya ka klasik sejrong. Ka age limit kan long ki candidate kita ban lapandap ya ka khat prasnam sejrong hadu live arsnam bat na kapanta jongki SC lane ST kan dan ka age relaxation ka ba sansnam. Kapa kan long hadu live punya snam na kapanta jongki SC lane ST. Ka by apply na kapanta ketika post kan long sispa tangka na kapanta ki wepat ki kategori bat na kapanta jongki ST lane SC kategori ka by apply kan long tang sanfo tangka.
Te ki candidate kin sa submit ya ki application form lengba ka DSC website. Te na kamta ka chikti pakhampanya pila ban download ya ki notification na po ka DSC iskasihel.gov.in kanang mapinyo ya ki notification ki batikna na ka ki website. All the best na kamta jong phi baharo ki candidate jong ka iskasihel ban apply no kham kloi ya ka ka post kanang ba kan nom lap kut kapor na marba lada phin I slam ka por yo se kan thut ka website kan sa du ban apply ya ki post de tang kum ta perlok ngin saya kendu pat ha ka wi pat ka video ku play sibun.